Kardom carving long life kelang latum don. Ini ujung carving long life tim pen isi lam si jingki cetan namang soja mek sini tum deng pondo. Jasa mere litium duar bagori constituency pen ala lagi 2017 ani kan masih independent men turun lo. Turun dia tapi ni kan ini bang ke pusi do Congress PC bang BJP government bang dia pen ala lagi putot. Jepang dun si non labang so government pen ke claim kedam alang li duar bogori non ingkan po labang so achievement na puthak ni ton lam si jingki sitanji masih ni ton labang so jai mek deng pondo masih aprang si nali nil tum pan carving long live pan labang so por nang cipi dun tek ponali pan suri kardom pajilo sa lasi sarpan karju ponji ke cengsi alam the karju ponji bang la poson lo nang li ke prang banda nang li ke sports anak tu sinang liga ning ke hang lapen sports anak nang li penang anak por cipi dun sita menang li ko son si political journey anak tu ke bang ji lo labang so putang ni carving long life pan pathanai tha prang si kardom pajir lo carving online life betung atu mafan lapen ajai me ketung nilifan so ke bang pen nang kahumri nang jutu pot bekoi ngali kita nalam sami ahok lo nili political journey ke from 2017 sami la so prang ke ngali kipulam son si sport and not penangan RDP dun lapen lapuna sinali penangan khelanat kidam ahok lo karbiang long Morningstar FC football nili ning hangpik labang lo lapen nili Don Bosco porhibo mau hutsi nili school inter school football ada kaprang ke dag difu stadium long non national stadium kali lang halasun nili dak Don Bosco pen striker si patu class around in the 8 9 10 haninkan same halasu dan ningkan ke national facilities long le non national ke long lapen nili under 13 Maharashtra Youth Mola long pathudam do football sami halasud lagi school pen lason non a teacher ke chevoyelo sar lebanus lagi gymnast teacher lo halasud nongge Don Bosco hula pen chevoyelo lapen nitum hud halasud difu golf boys long lapen ladak ni tu mafana coach do SK Benerji pudo coach Benerji halasud Bengali amni do lang bon amunit ke sami halasud lang ke than ki do pen pinangan sai nata nilifane phong selection our sai long lo setame nili hem akisar tum pen lai pen khela na ardi nang pidunde halasud bang pen asona facility long den masi halasud school days hot metric pass nang ji school tuition dam nang ji hala hai RD lo amasi sport anat bang api nili tum kidot only not football kali nili cricket sami itum daga mithang a club do volley club volley terang club dang do difu lasut non ining dolang nang ke than bang tum da dolang la non ratul teron non Congress along do lang tum ke ni tum fanang ke thana tum long XGS lo lang tum ke cricket anat RDPO lasut tum akorte tum pen chenglok ni tum penangan karbiang long mate dak difuang bong ke cricket ke patu cheng atum son si man lo lasut ke lasut bang ke la son la asi api football pen khela nat pen political career ke dam bang ke la lo je nili hong dam det kapor hi dam det pen hem chi wang det pen api ke pisu se so en lo la pen api bang ke non son mo pen Morningstar football club long RDGP dun lo la pen nason se players tum long dak jingki chitan dun pen experience pon bom long lo tela nang li education ke kona pen sinali ni li silong pen si popor ke por hi kita la pen ni li pa fa na kiru pinai li to fan ni po men ke Wilson Togbi ni pa la ke aro teacher ang pi na li ma ke difumat ma difumat sinim hang ke tek Nilipai bang ke prang ward commissioner lah, dah ward number 7.
lasut bangke Sapiap lat. SDC adin hud hai lasut na apor lasin ne political journey ke lapu hello je mo pen thando non na bangke akiro pinanji itum fan Dr. Tuliram Ronghang la owi kimi itum fan kang thupon political nasame lasi alang li hirjumi kang hon pen joksi nili Congress along lasut then Congress government dulang Tuliram sarbang CM manlang nili fan Duar Baguri long kam claim pon nang ji pusi VDC chairman ang pilang VDC chairman ang pidet pen apia ko nili tung BJP government bang tuju yang masih assembly election tang det pen apike masih nili fan ako block along nili block along block BLCC chairman ang pichula Kasi grassroots level pen nili political journey bang nang start na start pang arum pen nili fan na start kasi ngopen nang thano na VDC chairman block pen nili kam claim kasi non lason si paju pa step by step nili dam lo la am ke the apu jasmet isi constituency fan kelang cari ponang ji MSC ke thudul labang so idea mate labang so nakang thur kona pen lo so jakong chelongi so jakong chelongi bang ke la helo je mo pen nili puelo ma mentor non political na bang ke tum Dr. Tuliram Ronghang langli nang than pare pon bom pen join ni isilo number 1 Duar Baguri rat fan thur pon nanji hula so lambang ka tamin ni fan na encouragement of people bom lo nasi hala grassroots long kam claim dam nanji hadap si nang fan rat nang ding pon nanji nasi hula VDC ni li ki deng dun hala dak pen halo ni li fan rada tum ningi tipot rada fan kami claim pli blog along non hula suki IY hem IY hem pen chenglok la pen chief minister special package do hula sud la pen pension afan ki claim pi la pen son si kaprek schemes tamin nili blog long dam pi pen rada fan ki claim pi public fan ki claim pi hala so akang hon na bang nilifan tipik lo hala tu rada tu hala so pen join si nilifan paju pen sing ke apike nilifan MEC thunang po rat sin yang kang thu la so join si pinili independent hoi sami cepahai dun nong lok aja kong bang dokok no alam bang nilifan tiket nang pipe lo hala so BJP pen nili tami tiket hang dun lo 2017 na ningkan same hola so sitting getting ta hailo mane rotoni ti bang alang li BJP kidun paprang no lapan aman peng bang pilo BJP tum aman peng pilo lang li fan tiket pilo nili fan bang lang pipedet lah pu boy phi same nili bang fan bang rada tum bang thunang popu nang pudet na pia bang ke nili tame la si decision en no rat tu maning ke hang bang papling pinenji akimang baning papling nangji hala so mang ke papling ponangji a joinesi leaders atuman bang si nang li independent tu nang po nitum si nang fan nang pahaji rada jakong ke thipu ke dakhelo nasi national party congress do BJP do hala su 2017 aning ka nitum independent pensami put lo ongdung a vote pensi nitum che pahalo nahlo alam the bang ke nasi rada jakong ke dak ke theglong dak bang ke la helo nang le hasut mathama nili independent thudun lo purte nili highway ji mate back mukti kisi boku parawalam pen isi salam thedu nasi lason dudu manali si ya si bang la helo confident belam bang do ache most of the leader Duar Baguri long kam ke claim rada fan kam ke claim pia leaders atu mabang nilong na jabun tip alam bang ke grassroots pen halatum nar jabun tip lasi nili muntilo je independent besame nili haji hala subang and ni team hula sut ke pon never give up we have got a team also never give up la so challenge bang do alam bang ke Duar Baguri long most of them aja gatum ne fan ke except sungkrum isi HR talam do owi kimi ben ke cepacini ke kleng mudam bang sungkrum same youth force youth powers porque la dakhelo cecini dam je
owe kimi tum ni long nar jabun thip alam bang ke owe kimi tum ba la pen pai tum la tum women's wing atum bang nar jab dun thip je nilifan la fan independent pasami tum pahai dun nai po hula so a confidence bila bang nilong doko amasi la anang bong pen tami arna makang hon a hirzumi kai ta na undi la so pena joini si nili non pini ni kang ni dun long council long kar dun pen radafan ke hang pi radafan ka duan baguri radafan amang ke papling thegi fan haladak kangthira a hemalong kachidan pi ke chingki pi dunong a chance banke ladak pen silong lok tenang ni lason mathama bihe kan ko pen council long wari sin ni dun long jima la ho pulason si kimatha do ma lason akimang gawe avedi lason akimang bang gawe je nili pisu sinso industry long pen bang dat apike business line contract chuklem dun pensi nili oversight dampu tela baidu phan ki kona si chithong ikla nili ham sorka lage Shillong St Mary's College ri pori oh amasi nili tum hadak Shillong si kachitong baidu men mang khun militer ang pi oh St Mary's College alang pori lapen alang school ling ta hudapen si ke pori oh asud isia banggal halo Shillong lo Dobom husi neke Karbi Student Initiation long Shillong General Secretary. Oh, nali hadakta. Oh, kalang General Secretary. Itum kaching honon MP sir. Oh. Horen Singh be nili kese General Secretary alang li advisor dolang. Kanisi. Alang li hadakta. Alang lita Shillong BSc hadapen si kipatang. Oh. Itum Horen Singh be ta senior college pen. Senior college pen. Oh. Nasi alang li tangder pernah fikir ni li tu mafan KSA kam claim nangzi interpon nangzi ni li fan hala susi class 11 standard ahut pen 12 freshers de pernah fikir ni li fan copy awar sai question pernah ni li fan KSA nat kam claim dun pon nangzi hala son opportunity alang li tu bensi na nang lagi school mana college life pen nang lagi lah oh la se Karbi Student Association Shillong dobo mohut si ni li koson si student atumpen abundant of love affection na bangke ni lilong halat na tum la kesi claim bom hut pini lam ki lam phong na son phunang lama adjustment khasia tumpen polo still remember 2003 like ni Shillong tangel ha ni tum ni mumar tum bang popor hai hut hodang ni tum hem bhara si du Karbi and Khasi class dolo lasi hala so the contribution nilihin napan thetan bukali sedame nili still I remember that penangan a student atum akisung nili still remember Khasi Student Union Samuel Jirwa then nili ka request do Sentinel office along press along nami nili damsi request nang then nali tum Karbi fan quick notice ki pi bangke chok chilo I call up through phone rasun nili mobile do rasun kone incoming outgoing da ekdom de charge en la bahut din lang lasu Nokia ajam manala la se hala sur Karbi Khasi class ke do hun akisung penang anatum ke pohi tum tak kan hok dolo lapen Karbi also martum aringesu dulu I still remember rongkang tu penihem neighbors lo Sujit Taru pula ke aring pinangan kisu dulu asen lapen risim rong pi non la na tum non la lang tum fan le arjudam te lason alarm it will be a nightmare now kething na tum fan kichok kething apu amek saidi risim ke singer alang ke kone poor man kitchen bo hotel dena helpful hai na alang ke phubek also halasut lapen ni helo ke lang dang ching lo ke wan ching la so mar tongan halasut ke suhut halatu fan I still remember alang tum la hai alam the dam lo tang te mingdung meme halasut nitum kachi the rak nang with bag kachi jinsu nang with bag and baggage
bus pen itum hasud dan MP that time is Dr. Jointo Rangpi. Then the governor of Meghalaya is NM Jacob. Hulasud. Alang tum WT message pen nang lulo lapen lason si kurilo hasud. Then it was a council bang a Congress government. Coursing inti hud lobon sar coursing inti sar hud lobon. Si halasud ke pohidam gidam ben ke sung ke puke chijinsu mimi halasud hedi. Same ning duglo tema. Same education anat kaporhi nat ke north east ang mong ke Silong along sama si pinang ano sumardapan kaporhi tum Silong si pinang andam lo alam bang ki ama si itum tala son ben si porhidam pen pini arni si munit nang manji mini lapen nang man lo pini nang man lo lapen outside Hong Kong ma kidam itum ining enhang ak mene ining epusame broad lo we are no neuro-minded bang avedel lo hong ba kapek akai ben si chitong long lo chingki long lo interek long lo alam bang Charlie Dunpen for example Bari MLA Thoram Singh Teron yes Holiram Mansing Rongpi latung di San Antonio penang San Edmunds penang selo Silong men ke Charlie atuman ke munit nang man si kiong sar kalang non dag difu professor tumpen chenglok difu golf college long jong si than do pon nang example like Bernard Rongpar di non na principal da kalang lo terang pibaido ta kalang nobin terang ex vice principal ta kalang lo non kuni larim terapi lapen geography department pen ala kuni inti sang Jivan inti professor Jivan inti most of them are from Shillong exactly halasud aporhud halasud lasi ningaro bangke non nili dinahud bang Karbi Anglong House Camp Student Hostel halasud dan Johnson Bay CM hud alang li ki CM hud longli nam tikang lo la so longli abangke halasud nili kes general secretary do bang lapen still remember Mr. Tiek secretary the dance secretary la alang li si la so negotiation of fund long levan still remember with KSA Pinewood Hotel long se ditum negotiate amal kamen ke Bison de Savian IPS DGP ke man tang bang lo lapen even home ministry long tamya lang secretary ke man tang lo Delhi long retire lo henon ke mane amalik bang misan along le malik bang lapen adim same itum kilong dun along le lason ke kapre kadim long le lo that is European word European word kapre katum adim ke nang long le nam dam long le Silong ke non like Mukra area Nong Thumai area Mulai area Rinja kapre kadim long ke long le nam dam long le seta European word area ke lahelo je hal la sut aning ke lokap tumsi claim tikang lo la sut lasi hula sud bang Lady Hyde Report Pine Mount School hala so opposite lo mati alam ke amasi lahai adima long along si long le itum ke long dun ke non na so long ne afan CM tuliram rong hang hula so se kuni foundation stone idam no ke ahem da tang tu elo bon ke tang tu ninga arong pikla bage ahem kim long lo nili kese ke do hubang ke longli nam dulong no non nili emisi man lo ahem ke tang tulo siam Dr. Tuliram hang inti dampola inaugurate po alam baki ni lasi ini ngarong pigala genon na so ahem jong si ke tang pen in pudam lo ponte penangana student atum ako family tu kapre kata kaporhidam ako dam tupo ado si komhek lo amasi nong student atum hong Silong pen adim ban karsyang natsi toilo parents atum Silong bang kapire hula sut communal class ason do kogloma de amasi appearance atung bang penana tung bang si difupen bahira Karbi Anglong ben bahira school padunji college padunji petepu hong na toirong no bisa hong dam nenji de do tung ban ke hong toy nenji dak methanga dimlong ta do nenji porhi nenji sta me hula sut bang ke education ke porhi college along and laso environment aveda amasi laso problem bang dokok alam bang ki
Churu lo sar nali la suhut dak silong chali dun mom hut karbi lo chali asong nali tum seng lo nali tum chipadug lo lapen penangan la suhut sami karbi usmar tuhan penan kerai la son dolo lapen silong lo ngachali tum ange munit nang man si ong lo sinali tum gaps mate nang tum generation si penangan claim lo nang tum churu lo sa la sidami non mili tum aku putot political pin Okay. nang tum Okay. nali non MSc do bom hut non ingkan po tangkai kai mate tang ason lo sami nang li ingkan po long de ingkan ni thom vet bon nang li long dun la son government na long nang li independence ki thudun Ka. na pot sitami nang li penangan MSc chot pu sitami duar bagori lawang so constituency ke angkang theta na timala pu goraga district panda chikoinot pen pu nogo district panda chikoinot ason samilan border ta kaita lang kido sitami nang li tum pen nang li ada MSc do pen nang li ko PPC la hai hui nang li ke face long lo na hala so musti pen Aprang sige nili akiru pivegi komando fano. Kiru pivegi kale duar baguri rata fan. oh Asi duar baguri rata jong si nili pan pini MSc nang paman mete nili nang li pensa me lam the si ta me itung cingki citan long ya varsai long le data hep. Lalu. Pasti hala sud nili independent ningkan ini. Ke dulu parti disiplin alam do mati. kalan Nili fantami se disiplin long sinang pilo, suspension ng pilo for 2 years. Lapen ni cicak lo. oh Cicak nang lo. cecak walam ina ko Cicak nang ko. 2 years na bangke nili fan BJP tum nang deng pon pedal lo. Deng. Stami MP election nang kele pen ke itum Horen Singh be MP ki turpo. Lapen alang ni fan pahay nang po. Pula sud pen ke nili fan Dr. Tuliram Ronghang fan akiru pitangji itum non present chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma fan churunanji alang tum pen nili fan nang deng pon nili la pen nili rada fan 2019 na ningkan lo ningkan po la MP election aprang ciklo jon susicet alom lampo nili tum fan dang difu hala stadium along si nang ding pon lo hala su nili la pen nili rada to fan la det na pike BJP along dudun kok pen ni fan nang wan det na pike nili fan Dr. Tuliram Ronghang afan nakiru pinai nili fan akang hon tipik oh duar baguri fan bekoi akang hon tipik pen jong si scheme doan sami nang plak pon pi oh scheme doan sami nang plak pon pi MEC ai sapen nili kam cheklem pon long lo oh lapen MEC ai sapen lo tangte na tumda chini lo aprang ke MEC development fund mas abi abi same Dr. Tuliram Ronghang ason he is a visionary leader oh hok lage lang akimang chu na vek nang churu vek nang ji non alang li pena join si MEC development fund tami nang bipon lo oh aprang ke lason MEC development fund abi. ni tu ma fund idungwa gari nang pilo oh MEC tu nang plak pre na plak pe iya matu mating si tum da MEC sok tame agari do non alang li Even- lalo juga damdan sama alang li kadu we MSc tuman XEM tuman hang si abai nong pinangji mate la retirement afan tame fund pin oh nang pipi lagi aprang claim majok tame la sona sia mathate mata the mane MEC tum quarter long ipe long le oh samin nili fan same opposition pufan kali independence tami nili fan nang plak pot pe oh ngasin mu pen nili puluke quarter nili lo hmm nili Innova gari lo nili fan PSO tenang pi kaprak aprang la sona dia member hostel long si tum arung te bikra yi di so me non MEC ke majok leman sa me pinir ni majok ta la solam jong sa MEC tin na to fan ang li arjudam lo potante nang tan pamiji la solam thake he is the first EM na son aning ke pang sama pon kala plak plate plak play scheme doan dame itu fan nang pipon lap hmm example 10 crores oh 10 crores first
lo la finance minister ahut itum Dr. Himonto Biswa Sarma non chief minister lo 10 crores a project ng pilo itum fa 10 crores a project 10 crores a project stadium hai lahai a project alang ni pen people lo la MP election hu da prang la sila high scheme pen kudion sabe pinier ni lo along tin long inko truck a stadium tami dulab lo kente 10 crores a stadium sport culture ke sar tuliram long hang pen include pon kalang la lang ni pan churu vek ni ni tungge ning dolang bahen ni ada prang badminton patu dampo ladder kali kaprek friends tu pen patu dam lang alang em do bong dak di pro stadium along indoor stadium aban along hai generator ave jang tu ave arvi jang de ning dolang kata sim sar da chitan than lang ki kisti ekdom lang se po badminton court hai ave hodak lok senda itungge badminton ke patu non pinia ni kaida ni mat hathe je rason stadium nang manji sane mang himan me di phulo son nang lar phit lapona stadium ke thi kalang ha tenali CM sir non ke bom Dr. Tuliram Long Hang alang li pen non ke CM lo sir ke CM man mengko alang li te political leader man mengko nang do prang mana cici ni ma aprang langsung ke cicini aprang langsung ke cingki ke citan langsung ave setame arnam ke pacitong pula son hello nani pen kunani langsung kunani pensi la punang pacitong na Morning Star Club long alang tum ke kam claim financer tum lo alang pen sponsorship tum lo hala son pensi tum pan citong lo cingki citan long tapi na alang li tame aning duji alang li punu sopo ha silong do kidis corner long chevoy do nili dead body nili ahem an ke ban hadongka silong pen so armada ambulance pen ke ban sar ta aning do ahut pen ni je la suni ke se silong long do se la su pen si public tu ngong rada tum long ke claim dun ke cherap dun la son hormu cm aning sampik la si cm sar mathalo muntilo nili fanda me alang li nang duar baguri long kam claim dam unji nang ki claim ke dam avar sai nang long lu padang te chongji hala son ahin pensi itum chingki chitan pensi alang li nili fan nang project lo project pen pinier ni ke nili emisi mando ngase nili kan alang li fan ke tini unik Yashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum long ikji mesen na sofa an chot kalisi an namjum hek penta long ikji nang litum an ning ke hang a design ateng pen kasi margin ning ke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen long ikji lapen an parta hem along kahinotang sofa puthot kasi mar mate repairing our size ita long ikji kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB at hengno Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381 48114 along Humri Lote Long Igji